الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا فيما بقي من شهر رمضان، وأعنا اللهم فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان. اللهم افتح علينا فتوحة العارفين بك يا رب العالمين، ووفقنا توفيق الصالحين، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. In Ramadan tanyo pabihayaon atiku waha bang kami biya wala daran salo kawahaan tagunong kasubangan na kawahaan hikakawan tagusukuno atau wakan hikakawan tagpito na kita niyo kinsulun niyo biiznillah subhanahu wa ta'ala. Inyad tumagmana mga kalasahan kamaasan sing kami aakam Islam. Sining bulan Ramadan pila adlaw ra kuman mamaid na siya. In kappal pirasin Allah subhanahu wa ta'ala. Mari pa bulan ini amo na yung bulan Ramadan. Pila adlaw ra kuman pabihayaon utungon na magbingin sao magbing na matupahadrat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na yung pangasuodon hay ni uno baha imbiya kato tanyo nagbubuwal Muslim amuin mataki mag-amparo simbulan Ramadan iban na simpag ibadat din doon halaw simbulan Ramadan naturub na to dabaha in kappal pirasin Allah subhanahu wa ta'ala simpag ibadat kanya. Naturub mo rabaha ingkapal amuin abun-abun na utungon na insaw magbing na matupahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala sin pagsambahayang muli mawakto sin pagsambahayang mubar jamaah sin pagtarawih mo sin pagdungog mo nasihat marayaw sin pagbasa mo Quran. Uno natugob mo rabaha in kapal yan amo isong na magbing pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wayruun makajawab siula kandeng kamo buat malingkan amo rin tagda pusimbaran. Karena makiran niya yan bang maunuin amuin ibadat bang maunuin taod sinahinang niya ammal din di alam simbulan Ramadan. Damikyan din nga mga pangasuong mga kamaasan sing kami. Long sim mga ulama, madha ba'da Ramadan? Uno na, mapuas simbulan Ramadan. Uno, mapuas simbulan Ramadan. Biada baha ibiad to'y namuin kaagi-agi mo halom simbulan Ramadan. Maramo papuas simbulan Ramadan. Dahil naman na pagtahadjud mo, pagsalatut tarawih, pagbasa mo Quran, pagsambahayang mo barjamaah. Inbaying tulungon ko papagkahi mo mano siya barhajat. Bihad to rabaing kahalan na to. Mapuas simbulan Ramadan. Damikyan in makajawab hayan. Amurin tagda po simbaran. Imbulan Ramadan. Hinduan kita niyo bang mauno. Bang biyad diinin pagparagbos simmatan pag-ibadat patuhan. Imbulan Ramadan, hinduan kita niyo bang biyaddiin tumayo kasi papagkahin na tumano siya si Huday Muslim iban simbukon.
Imbulan Ramadan, hinduan kita niyo bang biaddiin magtungkap maun pa masjid madaran. Imbulan Ramadan, hinduan kita niyo damikyan. Dumungog kumawa pangadjian nasihat si mga kaguruhan tanyo mulya. Bukunin baita sin Allah subhanahu wa ta'ala katu tanyo halong sin Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduna fi Ramadan. Bukunin baita sin Tuhan Rabbul Alamin, wala ko napapanjari imbang sa manusia iban simbang sa jin buat malingkan magtag-ipon ha Ramadan. Bukun bihat imbayta sin Tuhan. Sa imbayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Pagtag-ipon ka pa Allah subhanahu wa ta'ala, pagsambahayan ko 5 waktu. Pagsambahayan ko warjamaah. Hinang kau sin uno-uno na ammal ibadat, pardaakan kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala, sambil na sadya kau dagpakan sing kamatay sin ajal mo. Kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Aw nanimbaran mo ding ha mga manusia, baing Tuhanon, bukon baing Ramadanon sadya. Tabiya gatus tabiya. Subay sadya halom simbulan Ramadan, ang pagumain tukol magjamaa pa masjid. Subay sadya halom simbulan Ramadan, ang patumaw kasi pa mga tao miskin. Subay sadya halom simbulan Ramadan, ang pamakabas sa Quran. Pagpuas simbulan Ramadan, la hawla wala quwwata illa billah, sambil kapu-kapuhon na sadya imushaf yaw napakapakan niya. Unay nakisin Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, man ja'ala al-Qur'ana amamahu qadahu ila al-jannah, wa man ja'alahu khalfa dhahrihi qadahu ila an-nar. Wal'iyadhu billahi min dhalik. Isiyo-siyo ding ha mga manusia, yang parang nila marayaw. Pialihala nila in Quran, biyasa nila, yapal nila, benhinang in kabayaan sin Quran, qadahu ilal jannah, amunanim mahinang niya driver, sumut palom sin sulka. Ampay manusia, timatayng kiring hakallam sin Tuhan. Di namin sa may nga tumukab sin mushaf. Yaun malaggo halom sin pamaybayan in kalima Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Huon mayroon sala ni magbutang kita mga ayatul kursi. Akid-kid si mga baitawian. In mga yasin, yaun din doon pagbudyaw long niya syaitan. Natuanin mabudyaw rain syaitan. Dain doon halom simbay mo sa sumakawahagin hawabaran mo bang wala mo luluunan Quran, di mabudyaw mo in syaitan. Hauno ko binabayan. Katuon ko sin syaitan. Angkan kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Imano siya banging kaunan niya baing Tuhanon, di niya sang kakausan talaka ni mga biya niya aamalan sa lingkat-lingkat. Nauna yung lunas. Asupaya kita niyo kumakal mag-ibadat. Inday nga mga lunas sa lingkat-lingkat. In mangindua kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hinggain Allah subhanahu wa ta'ala. Hinduan ni kita niyo sinaamalan ini. Hafarman niya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai kau Tuhanku. Wahai kau Tuhan pagtag-ipunan ko. Ando ayaw mo na ako palingi hamapuas mo ako hidayatan. Haran mabuntun. Wahab lana min ladunka rahmah. Iban hanug harai ako din kay mo. Rahmat sa laggo-laggo. Rahmat sa luag-luag. Innaka antal wahhab. Bunal tuulin ikaw yan sangat. Maghahanag hara. Sinuno-uno karayawan maun pa mga ipon niya. Amo pa ka mga maas na mo kalasahan. In kita. Walau po ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di magkapuat-puat yung panginduan niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Imikitutog siya rin doon haamal ibadat. Bukon sa jahat halong simbulan Ramadan. Hambuk masa naasubo in sayyidatuna Ummi Salamah. As-sayyidatu Ummu Salamah. Naasubo siya ya Ummal Mu'minin.
Ma kana aktsaru du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza kana 'indak. Uno ta'law niya imadaran pagpakayon si Nabi sallallahu alaihi wasallam daing mga du'a. Madaran niya pagpakayon abila in kaunan niya law niya yan daing doon kay mo. Imbayta sin Ummu Salama radhiyallahu ta'ala anha kana aktsaru du'aihi ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Nabi, madaran niya ipagpangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala, wahai kau Tuhanku, wahai kau Tuhan, magpipinda-pinda pangatayan si manusya, day nga kahalan pakahalan, day nga hinang marayaw, maun pa hinang mangi, day nga hinang mangi, maun pa hinang marayaw, day nga marayaw, palabiin dayaw niya, andu, wa thabbit qalbi ala fi dinik, o thabbit qalbi ala dinik, pakakkalaim pangatayan ko, rin doon na pag-agamakay mo. Pakakkalaim pangatayan ko rin doon na pag-ibadatan kay mo. Hingga na nga suuna to din Ummu Salama. Pajunjungan na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakultu ya Rasulullah, ma li akthari du'aika ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Mahilong niya madaran mo pagpakayon impangin du'a ini. Amuin ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Unin sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Umma Salamah, innahu laysa adamiyyun illa wa qalbuhu baina usbu'aini min asabi'illah, faman syaa'a qam wa man syaa'a azar. Bunna tuudlong niya ya Umma Salamah, wayroon syulagan ding ha mga anak apo Adam buat malingkan yung pangatayan niya yung napagmilik sin Tuhan Rabbul Alamin. Bukun ikaw'y makontrol sin pangatayan mo, Tuhan. Nabanging kabayaan sin Allah Ta'ala, patutukon ko rin doon harang mabuntol, patutukon ka. Sa sumagawa, banging kabayaan sin Allah Ta'ala, palingon niya ko rin hinang mangi, mapaling ka. In Allah Subhanahu wa Ta'ala, wayroon palingon niya amoyin manusya, napatutog niya in ammal ibadat, din doon nakabuhi niya. Amurain pang palingon niya mga manusya, pahil-pahilin pag-ibadat niya. Damik yan imik itutong kita pag-ibadat mga kamaasan sing kami haa kama Islam. Insya, dahil nga mga tiranan hikahasil na to, sinsa salamatahan, kamulyahan dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala, iban ka sa jahitraan dahil nga Tuhan Rabbul Alamin. Uninforman sin Allah subhanahu wa ta'ala, hasuratu Fussilat ayat ikakatluan, Innal ladhina qalu rabbuna Allah, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bunal tuudin mga sila manusya namong intuhan ko Allah, impagtag-ipunan ko Allah, impyag saksian ko wayroon Tuhan buat malingkan Allah. Bunal to din mga manusya yadto, namumong sila sinintuhan nila Allah, pagsakali ampa sila nagmatutog, nagpatural din doon haamal ibadat, pardaakan kanila sin Allah, tatanazzalu alayhimul malaika, paturunon sin Allah subhanahu wa ta'ala im malaikat maun patampat ni halom sin kubur, mamung alla takhafu wala tahzanu. Ayaw na kaulong niya mahanggaw, hasusungon mo, iban ayaw na kau masusahakyarin mo. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, pagkukuyag na kamo, hasulga amuin kya janji sin Allah subhanahu wa ta'ala mahasil niyo. Amuyan yung mahasil na to, bangkitan niyo magpatutug. Dahin doon haamal ibadat, magkahinang na to halom simbulan Ramadan, marana to palom pagwa simbulan Ramadan. Walaan, limadha nas'al Allah al-thabat? May takita niyo, miki ayo, miki tutong, pa Allah subhanahu wa ta'ala, dahin doon haamal ibadat. Sababin yan, mga umat Islam, mga kamaasan kami, ising kami, haa kama Islam, inyan wasiyat katutan yung sintuhan. Iban wasiyat sin panghuna to Nabi pilihan Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Unimbay ta sinallahu subhanahu wa ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Iban pagtag-ipon kau patuhan mo, sambil na sadya kau dagpakan sin ajal mo. Pagtag-ipon kau patuhan mo, sambil na sadya kau dagpakan sin ajal mo. Damik yan in sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, istaqimu walan tuhsu. Pagpatural kamo, pagpatutog kamo, dahin doon haamal nagkahinang niyo, walan tuhsu bunal tuod, di niyo malangkum katanin amal, amuin kialok isalong sin Quran, iban sin hadis sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Magmaana long sin mga ulama, minsan pa maunuin taod sin pangumulan, sin siulakan din katutan niyo, di niya malangkum ingkatan amal ibadat pardaakan sin Tuhan. Namun sa rayaw-rayaw lunas, in secret sa rayaw-rayaw, supaya kau maramo magbakin Allah subhanahu wa ta'ala, nag-uuyong kau, pagpatutog ko amal ibadat. Sabab bukon da in ibrah, bukon in mahal ka, magpataod sin amal ibadat. Sa sumakawa in magpa in ibrah, in mahal ka, in mikitutog ko rin doon aamal, minsan siya tiyo-tiyo. Banging kaaunan mo halong simbulan Ramadan, magpakaubos ka halong sinang kajus, halong sinang kaadlaw. Ando, minsan da kuman tunga sa halong sinang kaadlaw ako sin Ramadan. Habang man ko makatutog. Bang halong sin Ramadan, kaya kausan mo nagsambahayang tahajjud 8 rakaat. Minsan da kuman tuan 2 rakaat. Hagwa simbulan Ramadan, bang man sadya ko rin doon, makatutughahin ang yan. Bang wala mo kaya kausan, at tawakan kaya kausan mo halong simbulan Ramadan, magsadak ka, ibuhan ma, pilak. Minsan da kumanhang gatos pilak, pakawaan pilak, pahangpo pilak, pahambok pilak. Pagsadak ka ko, bang man, di ko mapaling. Di ko maig, din doon na haamal sa lingkat-lingkat yan. Sabunin bayta si Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ayyuhan nas, khudhu min al-a'mali ma tutiqun, fa inna Allah la yamallu hatta tamallu, wa inna ahabbal a'mali ila Allah ma dama wa in qalla. Wahai kamu mga manusia, kawa kamu ding ha mga aamalan, amuin aamalan, kakausan niyo ang gautaan. Bukon magpasobra kaw. Fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Bunnatu din Allah subhanahu wa ta'ala. Di siya paghingasun tumayma sin amal ibadat niyo, hinga kamunayan in hingasun mag-ibadat madtukan niya. Hinang sadya ko amal ibadat kakaus-gausan mo. Ayaw ko mag-full blast, habang man ko makatutog din doon na amal ibadat na hinang mo. Fa inna Allah wa inna ahabbal a'mali ila Allah ma dama wa in qalla. Bunnatuod. In sarayaw-rayaw aammalan na karna sintuhan Rabbul Alamin, amu in aammalan timakkal, aammalan timutog kimakkal, minsan siya tiyo-tiyo. Minsan siya tiyo-tiyo. Hangkan bang wala mo kaya kausan, atawakan kaya kausan mo halong simbulan Ramadan, magsadak ka, ibuhan pilak. Kaya kausan mo halong simbulan Ramadan, magtahajjud, magsambahayang barjamaah. Bang kahukawan mo hinangunin niya tuhakwa simbulan Ramadan, ando minsan da kuman salat niya yadto. Sadak ka ko, minsan da kuman kawan pilak. Sambahayang ko barjamaah, palong si masjid, minsan da kuman makaagad ko magjamaah, pagbaris sa lamuid na kaw. Sa sumakaway sa bimpihad tuway adab. Di siya mabaya sin additional dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Angkan magpatural na kita niyo mga kamaasan sing kami katawtay kamanghuran na kama Islam. Magpatural na kita niyo mag-amal ibadat. Yan na yung dunya, gimuya na. Kita niyo wain hula yan, pasok na sadya. Kita niyo may mga amuin kababaihan, mataod na rin sinusog. Kita niyo inamuin mga maksiyat, nagpakalatag na wayroon na makapagmahi. Inyan alamat din ang mga mga alamat masuok na palindukon sin Allah subhanahu wa ta'ala in adlaw qiyamah. May takita nyo di magmatuyo pa. Sin amura ini inamuin tutungbasan mahasil na tupahad-ahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. In amal ibadat magkahinang naturin liha dunya.
Ninfarman sin Allah subhanahu wa ta'ala, "Yawma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara, wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu 'amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu raufun bil 'ibad." Hamasa haadlaw hipagbak na sin tiap-tiap siulakan balnya wagin hawabaran in ammal ibadat niya marayaw pahadirun sin Allah Ta'ala rin dunaunahan niya. Iban manusia pahadirun din doon kanya in ammal mangi nagkahinang niya rin diha dunya. Ampa siya magsusun, ampa siya umangan-angan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala mikitahala, mikibing maripadunya abang man sadya mapapasin ammal ibadat atawa kan ammal mangi na hinang niya rin di. Naunin baita sin Allah Ta'ala, "Walay yuakhir Allah nafsan idha jaa ajaluha." Di natahalaon sin Allah Ta'ala inya walihan, amo injab pakan na sin ajal niya. Wayna. Wayroon na. Angkan, magparayaw na kita niyo. Babayariin bulan Ramadan na kapin-kapin ka tuta niyo. Manghindu ibang biyad di ini magtaw kasi papagkahinato manusia. Manghindu ibang biyad di ining pag-alok maun pa Quran marayaw. Manghindu ibang biyad di ining pagtulong tabang hakarna niya. Manghindu ibang biyad di ining tumindog singkatan uno-uno amal ibadat pardaakan niya. Tunayan. Parayaw ay pagtunay mo rin di. Iban niya tatuod marayaw. In mga yaon mapatay Muhammad po asim bulan Ramadan minsan dakuman. Bukon na haka. Bukon na haka tibuusan niya. Biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Inkahinapusan niya mga ummat al-Islam. Suway na to ingatun marayaw. Insurga. Di na to siya mahasil sa hinggayaon na. Insurga. Piyagbak na to. Bukon sa ula na nakasambahayang ko jumaat, batlong moon na surga mo. Di na ko magpalindog sila mawakto sambahayang. Bukon sa ula na nakabas sa kahalong sing Quran, nakatammat ko sing Quran, makahangko, natammat mo. O sa mapo asim bulan Ramadan, wayroon na ba't yahon na kayo min surga? Way. Damik yan. Imbar iman, mattan. Amuin piya kakakal niya rin doonin ammal ibadat marayaw hakabuhi niya. Di siya yung matingkog sin masa iban sin waktu. Di. Ay bima'na, imbar iman, mattan amuin, magpatutog, sinammal ibadat, marayaw din doon. Bukon yan yung kaaunan niya, Ramadan, sadya siya mag-ibadat. Sa sumagawa, sambihil, hagwa, simbulan Ramadan. Sabmayta. Sabab singkaingatan niya, halom simpangatayan niya, impaghali-hali mattan, wayroon din dihadun niya. Impaghali-hali, dahil dito haadlaw ka na bang hirihil na kanya sinallahu ta'ala yung tumbas na hinang niya rin dihadun niya. Ambok adlaw na asubuin Ahmad ibn Hanbal. Ambok imam nagdararungan sin madhab Hanbali. Law sin nga subu ayyuhal imam, mata yajidul abdu ta'ma ar-raha. Kuno talong niya ya imam, kabatukan sin hambok ipon inmattan lanab paghali-hali. Dahin doon ha air conditioner, bukon. Dahin doon ha baba simbungang kahoy kiyukod dan ko sindupoy-dupoy sinangin bayan maamura kuman, bukon. Dahin doon ha kahalan pipisul-pisulan ko biyan sinasawa mo, bukon. Sa sumakawain jawab sin Ahmad ibn Hanbal radiyallahu ta'ala anhu, yajidul abdu ta'mar rahati inda awwali qadamin fil jannah. Kawatukan sadya sin ipon, illanab sin paghali-hali, mattan paghali-hali. Abilan niya katikang, abilan niya karindas na inang sipaksikin niya palong sin sulha. In Sayyiduna Abdullah ibn Umar, dahil nga mga manusia, amuin nagaangan-angan pa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi siya palingon, haamal kasusuwakan niya. Hingga kaya riwayating kaunan sina Abdullah ibn Umar, abilan niya magkabasa in ayat hasuratu saba, ayat hikakay man tag-upat, wahila bainahum wa baina ma yashtahun. Iban na paling, mga sila manusia,
Dahin doon haparkala kasusuwakan nila. Tiap-tiap magkabas sa sina Abdullah ibn Umar in ayat ini, magdunok inamuin bayho niya ini sin luha. Magtangis, magdangulungol pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pasya mangindua Allahumma la tahul bayni wa bayna ma ashtahi. Ando ya Allah, ayaw mo akulong niya palinga, daing haparkala kasusuwakan ko. Hingga ya sumusya sin pagkahin niya sahabat, qalu wa ma tashtahi. Uno ta'law niyang kasusuwakan mo yan law niya ya Abdullah ibn Umar. Qal, ashtahi an aqula la ilaha illallah. Kasusuwakan ko lang niya magpamong madaran sing kalimat la ilaha illallah, wayroon Tuhan pagtag-ipunan ko ba't malingkan Allah. Sabi-sabi sabihad to, bukunin makna niya, batlong mo namumong ko la ilaha illallah. Sabablong mo ang hadis na may ta'i, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Isiyusyuin hinapusan sing kabtangan niya, kay napusan sing kabuhi niya. La ilaha illallah, tanto makasud palam sin sulka. Nabukon mujarrad mamong sadya ko la ilaha illallah. Dahil nga mga upamahan niya, magtukobihan pa president. Pero un ko halong sinamuin, palas niya. Pagsakali, iban pagpamong mo, president, magnaiksaksi ako, wayroon president ha Pilipin, ini ikaw ra. Sa misampihad, to di ko isang mingat mag-drive. Bangko da akong magmumos, yung mga lamisahan biyan, di ko mumos. Bangko da ako na mo mag-uno-uno na pardaakan si president, di mo hinangon. Nauno na sadya hinangon kay mo si president. Tanto na sadya, talakan niya ko, paigon niya ko rin doon, halong sinauman niya. Bihad turay sa bintuhan Rabbul Alamin, mga ummat al-Islam. Nagnaiksaksi ka, wayroon Tuhan, pagtag-ipunan mo, ba't malingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan, ang gawta iisa bimpardaakan sin Allah. Iban layui, ingkatan piyang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biidnillahi subhanahu wa ta'ala, amat pinmatan, pasurun sin Allah ta'ala, palaw sin surga niya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.